Očigledno, nova svađa je na vidiku u BiH parlamentu, a već se svađaju u vladi Brčko distrikta, i to srpski i bošnjački predstavnici. Jedni brane spomenik, drugi džamiju. Zbog spomenika srpskim borcima i izgradnje džamije izbila je svađa u brčanskoj vladi. Na poslednjem kolegijumu tvrde srpski predstavnici, šef odjeljenja za urbanizam SBB-ovac Ismet Dedejić rekao je da će srušiti spomenik podignut srpskim braniocima u centru grada jer je nelegalno izgrađen. Danas sve poriče, a sve je počelo, kaže šefica odjeljenja za javne poslove Svjetlana Čipčić iz SDS-a, kada je pokušala da objasni da su se stekli uslovi za legalizaciju tog spomenika. I apelovala na kolegu šefa odjeljenja za prostorno planiranje da taj predmet riješi. On je odgovorio tako što je povišenim tonom, znači iznerviran, više puta rekao da će taj spomenik srušiti. To je najobičnija i najordinarnija laž. Laž sa ciljem da se zamijene teze i da se praktično odustane od datih obećanja za izgradnju džamije. Srpski članovi vlade i predstavnici zakonodavne vlasti odmah su osudili izjave bošnjačkih članova vlade. Poručuju da će do daljnjeg suspendovati podršku svim inicijativama koje dolaze od tih članova, uključujući razgovore o lokaciji za izgradnju džamije. Mi predstavnici u zakonodavnoj izvršnoj vlasti smo se dogovorili i stojimo iza toga. Šta će se dalje dešavati, to ne znam. Gradonačelnik Brčko distrikta Anto Domić spušta loptu, uvjerava da ništa od priče zbog koje je podignuta prašina neće biti ostvareno. Ne postoji sustav, niti postoji politička razmišljanja, niti bilo kakva politička ideja koja bi išla u pravcu oskrnavljivanja ili rušenja bilo kojeg spomenika na prostoru Brčkog distrikta. U opozicionom PDP-u su sigurni da se podizanjem nacionalnih tenzija traže razlozi za opravdanje lošeg rada aktuelne vlasti. Srpski članovi vlade i poslanici u Skupštini najavili su da će zatražiti tonski zapis